Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Šukriyate, zahvala perela, edevlese najbarese, koji kano rab celom svetu nengro. As-salavati selami opramaro mango pengamer Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Opro ekli bejt, to jest opro lesre čerupneje, opra sabja, opro tabinja, tabinja, opro kolasa, kola sledina oleso šužo, čačipano drumo, dži okija mesko dive. Rabi šrakli sadri ve sili emri vahlu deten min lisani jefkahu kavli, Rabi zidni ilmen vel hekni vel hikni bisaliki. Amin, ja rab, alimin. Angedere, prije nego su kao počnete večera kotarak, ja tema, kako posebno minatne mišal sarijem, islamsko sinamija, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tema akare der sestro, inšala kavačeri preko ta ramazanski post. Ko arapsko čip, lapi Ramazan, tano rams, znači ram, so znači u prevodu tabljola. Neka stre pre so dolisale kita ti pošike pustinjakre vačeri perese, Ramaz. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vačerđa o masek Ramazan dominđa o anavo dolese sebepi so ogrehja tablona anoleste. Sebepi so ogrehja tablona anoleste anomasek Ramazan. Ko zamani amare pengameresre Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ko rolesro GDP masek Ramazan vici salahem el merzluk, to jest okova kova anela isiba. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kada resela o masek Ramazan cerela pe asaben cefrie la fonențara avela tu menge o masek Ramazan avela tu menge o mubarek masek. Allah anoleste propisinja o post, anoleste pravđana o udara e dženetestre, a panlona o udara dženemestre. Ko žinđirja ove napanle o šeitanja, lanetulahja, hem ano Ramazan tani je krat, koja tani povredno ando 1000 masekja. Ko kava masek, kastra ovela činab do ohajr, onda ovela činab do lestra svako šukaripa. Ko tarsa o masekja so isi o Ramazantano najbirimo maseko ko tar avera masekja. O Allah subhanahu wa ta'ala saso čerža, uvek ko tarsa o čeriba ko tar diso ovulavi. Uvek diso isi nešto povredno ko tar diso. Naprimjer, ko tarsa o meleke kola Allah dželešanu čerža, najbirimo meleko tano Džibril a.s. Ko tarsa o Resulja kola tame kolale najbirimo maškarolene tano Muhammed sallallahu alaihi sallam. Dale kotar dive i džumatani, to jest i paračuji najbirimi, kotar masek je sarsovačeđan prethodno, masek Ramazantano najbirimo, kotarača rad lelitu kadr tani najbirimi, a kotar džulja, primjer, ime rema i čaj, imra nesli tani najbirimi. Ramazantano bizo sumnja masek koji tano najvredno masek ano greš. Ramazan tano masek postivastro, masek ekuramestro, masek zekata, masek sadakat al-fitra, masek teravi namaza, masek iftara, sabora, masek kada volani tove bud pobožno, hem masek kuri desi sale bud buča an istorija islama. Naprimjer, ano Ramazan, ko masek Ramazana i kaldine prvo pobjeda Hibeder, prvo pobjeda je muslima negline, zatim kakva masek istine i neka oslobodi mi ando muštrikja, tada muslimaja prvi put i kuđe ki meka. Ramazan tano masek kuri Allah dželešanoh o prva deždive,
ko prva deždive mekela po rahmet, to jest mekela po kovlipe oprosakola kola postimena. Zatim kotar dešno džo bišto dive ala Đelešanu mekela po mahjeredi, to jest po oprost, a o zadnja deždive, to jest o bišto džo trianoto dive ala Đelešanu araki, posvećen, andijag, eđene mesri. Ko Ramazan tano svako na fila koja čerala petani ojtano ravno farzu. A o farz koja čerala pano Ramazani ovtano tad vredno sareptava deš farzija. Svako rad ano masek Ramazan vičini otelali, to jest šinjola glaso kotar Havaja, kuri peneva, o tu kova čereja šukarbuča, baja čerodva šukaripa, o tu kova čereja lošnipa, činevo dovata lošnipa, mačer više. Kakava mubarek maseko, i sijek mubarek, to jest blagoslovimi rad, leletu kadar, koja tani sarsova čežan poškar, ando hiljada masekja. Sarsođana Muhammed sallallahu alaihi sallam hine kotar jek najdarežljivo mamuš, kotar samo mamuša, ko celo sveto. A da bi kada vela ine o masik Ramazan, ovo vela ine pa na podarežljivo, to jest ovola pa na pokovlo. Hem kada resela pe Džibrileja alaihi sallam, a resela pine olija, sako putja na Ramazan, ando leste bi Muhammed sallallahu alaihi sallam u kujino Korani olija barabar, tad ovala hine budarežljivo, čak ovala podarežljivo, penala pe ando pičal do boši mesro balal, od doboro minamaro, pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, pogotovo na Ramazan, hine budkovo, to jest darežljivo hine. Allah Đelešanuh, ko hadisi kusi, vačerđa. Sako buti jek manuš koja čerela Ramazanese, od jabuti perelo lese. Semo post. O postano penala Allah Đelešanuh miro, to jest moglo, me o lese posebno nagradinava. O postano štit. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačeri. Kada neko kotar tu mende postini, neka čavi po spolno općenje, to jest po sojba perom ja neka čavi, pemalika, mate vičini, a ako neko akošitut, ja pak mangelate maropetua, neka penel menjim postači, to jest neka pol 3 puti me postinava. O post čedela, to jest i čeripe kodova, te na has, te na pije, te na pušine, pana agarakuča, koja ruminena opost, hemodova i čeriba, te na čere sođijama kva, kotar sabah džiko akšam, sad dok na našalđova okam. Opost, tano najbari škola, okole se kova darala, ando Allah Đelešanuhu. Opost, tano škola iskrenosti, škola sabora, posteja lečinijati duša andi pohlepa, lečinijati duša andi mržija, lečinijati duša do sakološnipa. Na večerja di sebe lafja kola na varanite večeripe, hem pana di sebe ružna bučana červope. O postači obavezno u apostini volane tuštel, ko sehur. Odoleze so obereketi tano baro ko sehur kadare. Ako ivtari volanite si džope, ivtari najškate čerope, te pošminipe, te pagelpe hurmenca, a ako na ne hurmenca, onda pa nije, jer opalitano čisto. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bi prvo pagelao post, a onda klanino akšami, a palo namazi bi vršela tahan marovine. Dalje večera maro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam hala, ko u gostini postače iftareja i sile nagrada sa opostači. Ako neko halamaro ja pak pijala bi su abisterža, o leso post nakačinavipe, o voljani palete na stavini, jer Ebu Hureyre radijallahu anhu ligari kotar maro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, kuriva čerđa maro pengameri, penala,
Kada opostači bistrela, pa ako di so hala ja pijela, neka nastavini po post, jer od doleja o Allah Đelešanu, parvarđare, emdijare, te pijao. Post kada putuinipe, kada manuško drumo. Uzvodova so Allah subhanahu wa ta'ala dozvolinja kada hijem kod drumo, šajtana postineno dva dive. A amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bi sakubuti hine Ramazanese, sakubuti hine bitini, nikad na čađabi buti, ovi nevese sa isto, sa kedine avera masekja. I isto kedine oko drumja, a nikad na čađajne. Pera postini, mada Allah Đelešanu od dozvolinja. A kada i ne pušlo kotar asabja, kad puština mare pengamere Muhammed sallallahu alaihi sallam, ja Muhammed, sote čera men kad desini po dva dive jam kod drumu, sote čera te postina dalina, amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam čeržanđe, te mangen postinen, te mangen ma postinen, akvali gari, obuhari. Muhammed sallallahu alaihi sallam čeri, o post kod drumu motovi, ko zom hijan pobožno, to jest ko zom daraja kotar Allah Đelešanohu. Sojba eromja ano Ramazan. Allah Đelešanuh račati dozvolinja te sostenje tu teromja. Muhammed sallallahu alaihi sallam sak postači bio diveste sak so penela i Aisha radalanhu anhu ob diveste ne čumudini peromjen hema betini pinano lende ali pestrastija pradalen to jest ponesi penefseja ovladinja bud poška kotar svako. Teravi namaz stano posebno dobrovoljno namazi ano ramazanska račara. Po pravilo teravi namaz klanini pe adžar so ko svako dujto rekati dela peseljami. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bi klaninđa ovto dešuduj a klaninđa hem biš rekatija. Momentalno akana an arabska puvija, to jest ani Meka imani Medina klanini pe biš rekatija pradane. Biš rekatija klanini pe. Aisha radalanhu anhu ligari da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vačerđa. Roden leutu kadr ko neparna dive. Ko neparna dive, ko palune dež dive Ramazan esre. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem hine da avena o palune dež dive. Vazdelane sapečerutnen toven koji badeti. Kvaligari o Buhari emu muslim. O palune dež dive tare kada venajne Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bi pi postelja čerdelala, pačarila emekelala ine pradane kojeg čoši. Jek puti da si salo da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dželotano dži koja Alija radalanhu anhu ki Fatima i restanen račati saro on sovena. Restanen sar on sovena. Kad dikare na džar amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam čudisalo hema čeđarenđe el latu salijan sobna čini. Zar tu men duj? A na kva vreme sovena? A na čerena ibadeti? Zar tu men duj? A na kva vreme sovena? A na čerena ibadeti? Aisha radalanhu anhu pušnamare pengamere Muhammede sallallahu alaihi ve sellem. Ja Muhammed, sumislinija, ako me dikava da je kotar dešrača da tani i rat leutu kadr, sote vačera. A Muhammed sallallahu alaihi sallam vačer kanala. Vačer. Allahume inneke afufun tuhibun afe fafu ani. So bi značni ko prevod. Rab mireja, tuhijan okova so oprostineja. Tuhijan okova so oprostineja. Mangijet oprostine, pa oprostin maje. Akvaligari od Termizi. Itikafi tano pandivani džamija, ja pa kumežit.
Якела пие цидея тут палоне дежди веко тарса акла дуня лучка буча. Да би черея зерало ибадети. Ела есе субхана ва таала. Манушко атано ко итикафи шајте пенелпе татано о чаче робо. Искрено девлесто најбаресро. Аиша радијаллаху анху лигари да Мухамед салаллаху алейхи селем ине стално ко тикафи, сако беше некој тикафи опало на деждиве, а два беше неке накја хине виждиве кој тикафи. Лигари о Бухари. Дружива е Куранеја. Пошто о Курани пошмија таа велано масек Рамазан, кога тано друмо е манушенге, хем јасно доказ е право друмесро, хем те разлукини по ошукар андолошно, Аллах Джелешанов исто ко Курани Керим вачерча, вачери пенела, бисмиллахи рахмани рахим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaka Allahu azim, sobiko prevoz načini. O vernici, propisimo tu međe o post, sad su ne propisimo, hemo kolenđe su i ne angler tu mende. Sarbi ando grehja arakena tu mende. Akavajtano sura Bekare, šolo ovtovali su 3 ajeti. Da bi dale Allah Đelešan nastavili večeri, kanala Bismillahirrahmanirrahim. Amen madodat, feven kane minkum meridan, Allah seferin feidetum min ayamin ukhar. Wa alla alladhina yutikunehu fidyatun ta'amu miskin. Femen tataveya khairan fehuwe khairun leh, wa entasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadakallahu azim. Soba Allah Đelešanu ko pred večeri akalejte, pamla. Hemo dova biđande džende divete postinen, a okova kova vela naborno, ja tano pako drumo, isto džen okova dive su ačađan, su na postijanka Ramazani, a verdive te postine, te pere odive su mekjan. Okova kova jedva podnosini, to jest ligari o post, naštite postini, ovoljani te parvari jeke čorore. Ovoljani te parvari jeke čorore. A ako pestra dela pobude, ole se dova poškar. Allah Đelešanu da revačeri puna, a te džanen poškar tu međe te postine. Bekare šelov tovar su štata jeti. Dalje Allah Đelešanu vačeri penela. Šekru Ramadan lezi unzile fihil Koran hude lin nasi. Vebinati minul huda vel furhan. Femen šehide mihumu šehra. فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sobi isto po prevod akale večera leđešano puna. Ano masek Ramazan pošmisalo temu tojbe o Kurani. Kovajtano drumo e manušenđe, hem jasno dokaz e pravo drumosro. Hem te razlukini pe ošukar andološno. Ko ando tumende, ano masek Ramazan ovela čere, neka ovel, to jest neka boravini, ano post, neka postini. Ako na borsarđola, ja pak tano ko drumovela, neka isto doborom dive ko aver masek postini, ko borso mekha. O Allah mangela teločari tu benže, a na paripe to vel tu ben. Odive ko la mekhen te peren postinen, hem Allah hete večeren odolese so ov motođa tu menže o pravo drumo, hem te šukrinen olese, to jest amarera bese e najvarese. Čačipa pijala Allah Đelešanuh, a kavajta negne šolo ovtovade šupan šta jeti sura Bekare. A kalea i tencar, a menže, anela peko džandipa. Anela peko džandipa da tano Ramazan masek e kuranesro. Odlese voljani, ana kavam mubarek maseku, so pobuter te posvetina pažnja e kuranese. So više tupujina u Kurani, so pobuter te družinameno leja.
Muhammed sallallahu alaihi wasallam ano Ramazani barabare Cibril'e alaihi salam sa sua çerjan angeler ukinjajne svako beš u Kurani pa je put da dva beške na kjajne ukinja duj puti celo na kjane odole se ana inšallah Ramazane se so pobute te kuinipe o Kurani te družiname e Kuraneja ana to velo Kurani sa ko buthanasu si to pačardo kodek peškiri hem vazdimo to kodek ormani Allah Đelešanu amen dale večeri ko Kurani Kerim kama Bismillahirrahmanirrahim lekad enzelna ilaikum kitaben fihi zikrukum efela takilun sadakallahu lazim sobe dva isto prevod značini henela amen tu menđe i knjiga motova a anolatetani i slava tumari pa so se na opomeniti ne na tumen so se na opameti ne na tumen El-Enbiya dešto ajeti. Muhammed sallallahu alaihi wasallam dale večeri kala amenđe ačađa saramaneti kanala o Kurani, o muslimanja araken tenana šađu akava blago ando tumareva stara. Te džanen da o Allah subhanahu wa ta'ala naka kaznini tumen sad optano o Kurani tumencar. Da režljivost, to jest kolipa, Allah Đelešanu čerđa o ramazansko vakti, ađare, kuri svaku mumini oslobodini pi duša, anda kala dujanločka interesja. A čerđa, to jest herđa mari duša, ano Ramazan, to voltani humano, te ova bare duša kre. Ko kraje Ramazanestrog, da bi amaro post ovela primimo voljani, te da sadakatul fitr. O fitr delape, koda je islamsko zajednica, ja pak delape čoro ređe kraljalen. Kona dela o sadakatul fitra, o lesro post bešela umlado, to jest nakolo primimo sad doko na dela. Od lese volanjte delape sadakatul fitra, ko kraja Ramazanestrog. A sadakatul fitra delape, na primjer sa rek, 2 eura pa najviše. Ali sad 2 eura, najali, šete dope sad 2 eura pa najviše dope. Ramazane se jek manuš volani te kontrolišini povačeliva. Svako hovajba arma neka se, a košiba odoleja praljane smajini pe o vrednost e postesoro. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dale vačeri puma kona a čavio hovajba hem čerala buti palo leste na ne potreba radi Allaha te postini, odoleja da čavi pomaro hem popani. Dole se trudim tumen, inšallah, te postinen sa okola sojtane saste, jer tano o Ramazan farz. Ramazan je obaveza. Em trudim tumen, te iftarinen tumen halaleja kalare, sarjelju dolažini. Trudim tumen halaleja iftarinen tumen. Sad sova će žamtano o post, obaveza, lađavo anakva masek, anakva zamani, neka ste puče, da li postineja bre, 2 lađa oprerane, sad sova će žam, obaveze 900 dija, obaveza, pars, ma dozvolinen, ko da je čer, tanovo da je postači. Ma dozvolinen, ko da je čer, tanovo, barte na postini, bar jek manuš, neka postini, ako šaj sare, ali bar jek neka postini. Odoleja, ako ni jek na postini ko da jek čer praljare, te džanem da ano dva čer onda vladini o šeitan vlanem tulah. O ko dva čer kuri na postini, kuri na ne postiba čijela po barjako, otumare hođakja. So značini ko dva kratko, znači o 2 čero lestro, ovo astarđava 2 čer. Odole se madozirne praljare, madozirne te na postinen, te nušten to sehe, to satinipe, o miris e posti basrov. Inšallah ko kraja, kamo tova je hadis, hem je hikaja, ando je sami. Hadis, ligari pe vačeripe, ko dženeti i si udara kolavičina na errejan.
udara кола мударена отушали беа од гласото шале. Кури ко судно диве котар акала удара како само опостачија. Осим оленде ко одола удара некако нијек. Капучелпе кој таре опостачија тада он као штен котар одола удара ано дженети какувен. Кеда опостачија какувен ано дженети о удара как пајон. О удара как пајон котар оленде више нијек на какувел. А кавалигари о Бухари муслим несаи емо тримизи. Хикаја вачери пек пиек бут важно луфта муслиманенџе Абдуллахесе ибни Махрема Абдуллахе ибни Махрема погодијале хинејек мушлико есрела. Одоади кјаине Абдуллах ибн Омер па прастано джикоролесте цидијале кота бојно поле леларе мекјале којек шатоле. Абдуллах ибни Махрем пучела ано дова постање ранимо пучела ине Омере. О Омере сред шавеја дали ало о замани акшаместро. А Абдуллах ибн Омер радијаллаху анху вачери по времетано замани време акшаместро. Тад Абдуллах ибн Махрем и калије тасо тоа е спосода евачери леа која тасо джаперме пари и јарамај те ифтаринама. Абдуллах ибн Омер лелао тасем прастадо джелоджик бунари перджа пани хемиринджа пердота сова меđutim до хобиринджа Абдуллах ибн Махрем веш накјатано коахирети прелалем. Та одлесе акалија шајте вачера да на не оправдање котара ваша лайк примери сара са бежена и не ни люто оправдањето на постигнал масек Рамазан, а камо на кала време аменџе. Тара када е оправдање наводно амена штија калесиле постигнен манашевен тумари прилика манашевен на ква масек овајтано беречетно масеко. Subhanike rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.